Команда Қызылқия педагогикалық институтынан келген өзгөчө Баткен филиалында фаворит командасы десем болот. Чындыгында эле фаворит команда тосаламаса фаворит құрама командасы. Эң сонун команда фаворит сахнада турганда элдер колдон чапкыла. Южныйдан келдик биз, саламды бердик биз, тамаша ойнойбуз, колдоп турсаңыз сиз. Ассаламу алейкум достор! Стоп, балдар. Балдар, байқадыңарбы? Биздин командадагы балдар азайып кетиптир. Ким жок? Сәлі, Дөлөт жоқ, Нұркен, Нұрпазыл жоқ. Қаяқтаны? Уккан жоксуңарбы? Ол үчөө Safe Business деген компанияга кошулуп алып, Египетке путевка утуп алып, Египетке кетип ошол жакта алып кетиптир, кебейт экен. Бүгүн үчөөбүз эле кайф кылып ойнойбуз. Эң ири ойной бергиле, так что. Биздин самолет Кыргызстанга келип конду. Nolar men salınlaştыңарбы? Жоқ. Буларам адам, салынлашпайсыңарбы? Кармапты. Bunlar ne? İndiyse de uçtu sandışan. Nega Нурсултан? Bizdi got butu ыстырмап кеттің. Nega Нурсултан ака бутун тырмаган жоксуң? Алдағы индейсі да. Жакшы. Мына соны не? Мына кийимдерди каяктан тауып алдыңар? Кийимдерди бе? Студлайф командасынын мыкты оюнчусу Назирдин Мамасултанов акабыздын Дария Койсоландын алдык. Жакшы. Ушунча чыгыпсыңарбы айлы? Оттарыңар болсо керек, отуң ким сенин? Ачакамакатата, батукабататата, тедукубататата, вакапаятаката. Не дейт мына? Укпадыңбы? Та-та-та-та-та-та-та дейт. Жакшы. Отуңду айт дейм, отуңду татамата давай. Мен чоң агамдыкы чоң жылан, Чингасгүк чоң жылан. Меники Чингасгүк кичине жылан. Неге андай? Акамдын жыланы чоң да. Кандай жылан? Акам питон багат, меники сөл жылан. Ошондой десең. Сен атың ким? Менин атым Бүркүт Каш, акамдын аты Бүркүт Көз. Неге андай? Даярданганда ушундай дедиңер го. Сен атың ким? Сен атың? Мен аты Нұрпазыл. Жакшы. Ушул үчүн да эсте адам кылуу максатында фаворит командасы биз баштады. Рахмат достор. Анда эмесе биздин эң алгачкы тамашабыз Мед колледждин кыздары боюн болсо кандай болот? Көрөбүз достор. Рахмат. Көксөгөн ой, кышта жүрөгүмүн
Өктемді ғана самайта білемін. Жайнағана қызылы гүл көрсем, ай гүл көрсем, жастықтың ой сеземи иледи. Қожамат, микрофон іштеп ататкен сөйлер. Рахмат. Чыңыз Айтматовтың Саманчының жолы шығармасындағы Майсалбек азырғы заманда. Опа, мен кетшім керек. Жоқ болам, кетпешті сенден сұранам. Опа, мен мұшын жерде өлгеннен көрі, соғышқа бар өлгем жақшы. Соғышқа бармачы балам, ал жақ неге кетесің сен, не қыласың ал жақта? Опа, кішіне сабыр қылсаңыз, өздері айтшады. Қош, апаке. Майсалбек! Қош! Майсалбек! Рахмат. Біз бұл тамашабызменен емнен айтқымыз келді. Кейінгі тамашаны айтқымыз келді. Достор, алдыға жылауыз кітапханадағы болған оқия. Ай, молодец. Kitapxonada kitobim yo'q. Oh. Og'ay, Kitapga tag'in shunday muomala qilasың bu. Kitapga suygan qizingga muomala qilganday muomala qilsang, og'ay. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the Рахмат туғандар. Урматтуу достор, барыбызга эле белгилүү. Азалия Битова жана Динара Сайдбака эжебиз кайсы жерге барса Инстаграмга история киргизди. Көрөбүз достор, Азалия бийчилерде Динара Сайдбака эжекебиз пожарныйда иштеп калса кандай болот? Мынакей урматтуу достор, Азалия пожарный бий группасы. Мынакей биз чоткий үйдө өчүрүп атабыз, мына үйдө караңыздар. Чоткий күйүп атат. Мына шланги кармап турган Бегай. О, наргы каскасы жок турган Айжаркын. Анан мына бул жакта бизге красавчик Тамада ошол үйдү күйгүзгөн Нурсултан бизге заказ алып берген. Анан бул жакты карасаңыздар мына ошол жана грузовой зилели күчтү минип келген Талай. Let's go! Рахмат достор, тамашаларыңызды улайлы жвачкалардын сүйлөшүүсү. Бұл жиған. Не? Sen daha zıvaçkısın mı? Ова. Sen kimde zıvaçkısın? Kanday zıvaçkısın? Мен ова студенттер чайнап стулдун үстүгө коюп коет го. Ошондой чагызмын мен. Стулдун үстүгө коюп, кыздар келип, отура коюп, Anan. ошентип былжыйып, анан саргартып коюшкан да. Ay. Ay.
ошондо сен көптү көргөн экенсиң да. Ey. Көптү да атам, көптү. Ey, Не? қап-қара. Не? Сен да звачксың бе? Мен о, сой жуаганда хит болгон кара звачкын мен. Мени союз убагында звачкылы дейт, азыр эле сагыз дейш болгон. Сен шүстүрө, кандай сагызсың? Мен бар го мен. Мен орбитмин. Орбит? Ооба. Анан? Мени көпчүлүк бой доктор чайнайт. Анан? Кече 14 февраль бар го. Э. Ошондо бир жигит алып Дешкаса чайнап барды эле деген. О! Баргандан кийин оякка өтүп, бияка өтүп, өлүп талашып алдым да. Purchase your tracks today. Рахмат. Урматтуу достор, урматтуу туугандар, биз оюнубуздун аягын индейчилерче бир сөз менен бүтүрө элек. Санчакама сая. Эч нерсе деген жок, алдап койдук. Фаворит команда, чоң рахмат туугандар.